Megblẽ tsaba yi be mi le afã me suku ke yewo ɖo le anexɔ. Negblɔ be na le nufiala gã le miagbɔ fia tɔbɔkɔ gã le nufiala afã gbalẽŋlɔla ke woda akɔ ɖe dzi bena tɔgbui akɔli ametɔkolo ye la nɔ zime na nene ƒe interview yi miawoa mi la kpɔ yeƒe emiɔkpa godzia mi la kpɔ tsitsa gã university me tsitsa gã ɖe efiana anthropology le university woda akɔ ɖe dzi be Anika Edem eye nyi nuŋlɔla alo secrétaire le nene ƒe sukua ko ne miayi dzia maɖe kuku ne tɔgbui akɔli ametɔkolo nufiala gã tɔbɔkɔ ametɔkolo tɔbɔkɔ maɖe kuku be biabia me eve ɖe le mia si ya kɔ ne tɔgbui gã na nufiala afã gbalẽŋlɔla le gbã tɔgbui ne ma yi dzia magblɔ be taɖodzinu kaye wokpɔ hafi ɖo nene ƒe sukua le Togo le anexɔ. Yo magblɔ nɔ ko ge ɖe be taɖodzinu ya ne mi sɔ ɖo suku la nyi be egbe be ŋkekea mi va kpɔ bena be mi ya ne le kea tsɔtsi va xɔ dzoa ne mi sugbɔ ye miabe ŋkume kɔkɔ yawo na bena be mi le ku miabe dekɔnu wɔe bena be ele gblẽ le mia dzidza na bena be fi ke ne mi le dzia mi gba le nyanya ta o evegua ame aɖewo menyi bokɔntɔntɔ le dadagba nyi bokɔ alagbata la be yewo nyi bokɔ le kanu le yi le gblẽ amewo dome vɔ efã nyi nu veve ɖe ke ne be meblena nyi fã nyi nyateƒetola nyi nyateƒetola gblɔna nya nyuie ɖe ne ele dɔ fidzi ƒe yina o sɔɖe ƒe yina o ekpɔ dɔa o edzoe ɖi ku o agble mele wɔ lã mele nyi le kpɔm o efãwo kana ta numana be nuwo keke va nyi nu le bu mi ma be awo miato fã suku la asɔ wɔ tutu ɖo ne miɔ ŋutɔ ɖokui na ame ne dzro meko yi lɔ la meko fã be nu dzɔna dzi na ava suku ma ava kpla nu ne sɔmea miabe nukɔ ŋgbabu ye fã be nyatiwo gbegblẽna le nyateƒea abu o le. Akpe miatɔ bokɔ ena mi nya be egblɔ be ne nene ƒe wɔna wa enu miatɔ be wɔtsa ne baba bu wa ne le yina si bledo ne le yina latsa la ƒome ate ŋu va akafa akpɔ bena ɖe nene ƒe dɔ ya ɖe woxɔe va ne mexɔe vɔ ne ma wɔe ɖe afɔkadzi ma wɔe ɖo akpe ne ma va sɔ yi dzia abia be sukua ɖeke sukua me wɔnawo wodina lo. Yo ma be mi ɖo sukulu ya ɖe mi ɖoe bena be miasɔ tu ame ɖe kpekpe sukulu ya le scientifique egɔme be ne xɔ fã alo fã le asi wɔ la va ne fã gba le asi wɔ tsã la va nukantsi ne fã le asi wɔ la gbɔ ame ke mu xɔ fã eyi ne abokɔnɔ gbɔ kana fã vɔ aɖe le va kpla fã le fie yi fã le asi wɔ hafi le asɔ fã ya do dɔwɔme anyi bokɔnɔa mi la dzra o ɖo mi la yi ni si o mi la wɔ fã nɔ kafi le atɔe dzi vɔ ame kewo si fã lea wɔa wonya fã le wo si vɔ leke woaka fã ɖo la ame la va wo gbɔ la kplɔ nya ɖe ba dzi dzi le wo ŋutɔ ewo la fɔ aka dɔ fún adzesi ŋkɔgbe adzesi ŋgbedome leke fã la kplɔ le kekea me va edi mi ɖo fã ya ɖo gake emi gba ɖoe be nenye be ame ɖewo le yi le bu le fã mea no kpa va fi woagba kple sɔkpe woatɔ alo. Ok, akpene afã bokɔ gã akɔli ametɔkolo enana mi nya bena ne afã le asi o kple afã me le asi o hã wa emɔ ɖe li miɔ faa be la va sukua fifia ne ƒe suku ma ɖe mi dzi ma nya bena exɔ nene ye woxɔna le sukua. Yo suku le nyi mi ɖo kaka gɔvmenti woe décrété suku la enyi sukulu gbalo ko enyi miame gbalo ɖo miabe dudɔnunɔlawo ku préfet ku maire wo da asi ɖe sukulu ya dzi ye mi ɖoe bena be ne wɔ ƒe ɖeka ƒe evea la xɔ aƒu certificate ni fiɔxɔtɔ nanyi be wòŋutɔ be nɔ kpɔdome ɖe kpokpla ne be yi bokɔ le afi le kafã o la nyi
attestation là ni attestation officielle non alors certificat officiel non émission internationale mais le PV ngbodo ateva me bena be dome yi la ho mashisho le sukula mam gapopodo le la mamba sukula gapodo le sukulu pakla la tin ngbodo me no a mi ya be ratapage la ni petongo mi la abafio to po le ti bi wona ne mi we ne buti a hafila ho agbale la daseri gbale sukulu atone di même les danseurs même là sont des cas gagnés bana gawe fe kufano. Après, nous y a tchatcha pour amere que a femme le chou. Fifi o ya fa fan, alors fifi o de sukwa gomeya. Dès que yovo français o yame initiation. Dès que ne pas wana ina kaka amé ala ba fo a fan ko tchatcha ko tchatcha toboko ko la te ka fan tro. Dès que wana oh le sukula le fifi bien bien me do femme le woshi wa mi fion fa ka mi fion dès que be ina do tout ba o ma le fia tout ba o ma ya le fia mi so fion we o ma le ni moni duta ya de enyi moni duta we de ni fa patapata moni duta we so jongbe ba ko fu meji anago fa mi e pa le fia so jongbe ba ko fu meji ne te nya fia kwa la nya koto bon moni duta we elle est 16 alors 16 moni du vi client alors du vi tout client le tout on est à 40 240 au pata pe on a 256 256 et nous sommes à considérer le cas complet ne me plaît pas mi fiona fou on lien les filles qui te qu'on a foulé et donc à mi fiona fou dit dédé on lien ba nyo nous ka be so ne so mi avec mi fiona no ko ke be si avec le on fi mo ko fon wa on nya no ke gba mo ko fon ju bo ko la home le fan d'ordre on va igba le fion appeler tali de que bon les acaro avec livre ya ne fi bien via tome 1 tome 2 tome 3 tome 4 tome 5 donc à bleta on y a à bleta vont ça avec bon les ne fi bien via bon les belo so fi bien via mi sagbe que mi sagbe mi do fossa mi ya bleta ne bon belo so fi mi 15 bebe agleta amenyine ne mi kaleme donc a wo yo agleta fos gbesa amenyi agleta amenyi fos amenyi wo le gbelo some abe jongbe ne mi ya agleta ne asigbe blave fo nyine ne donc ma be na be yo pena do sukulu mpla lonti msron lote monti yo o so pena do nti mi nyana no ata kaba ok après nyada pena toboko akoli amato kolo ena na minya bena afa nyapo eju amoya den ejota amoya den elewe ni kwacho jongbe boli jongbe ko ba yi afumeji obi akpo be elewa juta amoya den nana ko juta amoya den me ni je nya se bena le nuke jona kaka fi ma ba fo na fa nuke la te joro ti o ka ti la bo be we na fa yo fire ameleke ko mate cité ko ahofan lo adu ndo ko do ahofan enu la wala ahofan e vidi gbe mete divio o ibuno ikafan ko o je de son manua o munya ke son le do ai kafan ko aseto dade abi bara to dade amenyire nyamuma o bo ne kafan ko o je tu ko de ko la ba ni ko no atua ahofan e dore diole mele ko do la kafan ala ahofan fan la 100% fo no la ko do akaba o khona fane afoklim le modina me be deneda o khona fane nko gbe ne nyona me o khona fane wati agbe o khona fane wa pogo fo no la gbe agbe mu mi jibe mi ya dakwe